Na turnejama je svašta bilo. Putovalo se u autobusima, po 3 autobusa, 30 pjevačica i 30 pjevača. I prije su bili parovi. I onda ko s kim voli, jedino je Zorica Brunslik uvažena, uvijek nešto plela, heklala, kao da joj prođe vrijeme. Ne, ozbiljno vam kažem, nije to smiješno. Sjedi ovako. A vi tu znate onaj nes, ne ono, nosić, i ona i hekla. Rekao, šta to heklate? Mrš tamo. Sad ima iPod, sad igra igrice. Sad igra igrice, ali opet hekla, možda hekla na iPod. Ne znam može li se heklat na to, ali heklala i uvijek sa turneje naplete čarapica, naplete šalova za zimu, kapica i ostalih tih već da ne nabrajam stvarčica, ali dobro, to je bilo ugodno s korisnim. A znate zašto? Nervirali su je kao, jer ona je smatrala da je ona ženski Šaban Šaulić. A Šaban Šaulić je bio kao Edorabile, božanstvo, bog, a ona je boginja. Znaš, a mi ostali Bešlić, Muslimović, Miroslav Ilić, Marinko Rokvić, kao oni su, hitove slučajno imaju, a oni su kao najbolji pjevači. Sa tog aspekta je gledala cijelo vrijeme, bez uvrede. Ona je nama sad draga i simpatična i popularna i sve. Ali kažem, da opišem, baš sam htio nju. A onda pjevači u prijašnja vremena jako su puno jeli supu. Ja znam u Beogradu, u Ekselizioru, svi su jeli supu i ja pitam Brkana, baš Asim, on je živio u Beogradu, imao je stan, tamo blizu Metropola. Rekao, što jedu stalno supicu? Rekao, Marinko i kompanija. Pa kaj čuvaju štedi da naprave kuću. A stvarno jest. Svi koji su jeli supicu imaju sada velike vile. Ozbiljno vam kažem. Dakle, trebamo da krenemo od supice. Samo, i zvali su ga supica, znaš. Onda uštedi. Znali su da štede ta generacija. I sad se pitaju ovi što su došli novi na vlast, ovi od Aleksandra Vučića, zašto ovi imaju pjevači? Ti. Pa dže neće imat kad su jeli supicu. Jeli su supu, krompire i ovo. Pa malo njih, recimo, možda, ali možda 5 njih, 10. Više oni to je šminka, foliraju se, pa se onda u dugovima, pa ovo, pa ono. Možda dok su imali ove prije Darka Šarića i ovo sponzore i to, možda kažem, ne znam. Bilo je ti sponzora, nije bitno to sada. Ja ne želim nikome stvarno zlo, nego govorim šta je ispravno. Ispravno je ako zaradiš, uštedi. Ja ne govorim ništa protiv njih, to su samo anegdote, ali ispostavilo se da mi nismo bili u pravu koji smo njih kritikovali. Supica. Recimo, evo reći vam ja, jedan menadžer koji je slavni menadžer, najstariji menadžer u Makedoniji mi, recimo Negotino, zove se mjesto Negotino kod Titovog Velesa. I sad svi večeramo, došli smo, pošto je on strašno škrt, a ima 22 kile s krevetom. On ide od kako si, šta ima, uzme malo parčence hljeba od tebe i umoči i pojede. Dođe do mene, uzme malo sira, od Alda papričicu, od onoga i on večera. Svaku noć tako. I on uštedi recimo 3000 maraka na doručak, ručak, večera, a spava u parku, razumijete? Jer toplo, Makedonija, uvijek radimo hit ljeta, toplo, fino, i na željezničkoj stanici, naspavaš se ko, znaš, imaš fino. Spavali su kod prijatelja, ali uglavnom